ngira ngo mu minsi ishize nyuma yuko Uvira ifashwe twabonye amakuru avuga ngo intumwa za M23 zasubiye Doha. Yego. Biriya bivuze iki rero? Bishatse kuvuga ngo njyewe iyo tugiye muri negotiation hari ubutaka amaze kukwambura nakokeje tugenda ari njyewe uri muri position de force nakubwiye ikintu cyitwa balance of power muri negotiation. Yego. Biba bishatse kuvuga iki? Message ni ukuvuga ngo ibintu ushaka kunyima pare negotiation nzabyiha ku gatuza. nibyo warimo kumva. Yego. wari wabona imbere ikora pompage hejuru ya Rwagakoco? Wari wayibona? Yishwe. Pompage urabizi? Ndabizi. Uzi uko babikora? Okay. Niba muri cabinet nigeze kubwira abantu uburyo umuntu wisunga umugabo mbwa mugakubiterwa hamwe. Icyo ni ikinyarwanda. Ikindi kinyarwanda kiravuga ngo menya ngo ari umwami uhe wabivuze. Yes. Ikindi kiravuga ngo imfizi y'intamenya irigata ubugi bw'intorezo. Cyo nacyo ni ikinyarwanda. Ariko ubwo ufite icyo agomba gukura mu byo mvuze yagitwaye, ariko icyo twigarukiye kuri Uvira nyine nk'uko babivuze ni ukuvuga ko ejo batubwiraga mu kanya nahoze ndeba barimo bavuga iby'akandi gasite gato kitwa Baraka. Kuko ubu M23 so dirige vers Kalemi. Ubwo ni ukuvuga yuko kiriya kiyaga cya Tanganyika buriya ni ikiyaga gifite ubuhagarike uburebure bwacyo burenga hafi ibirometero 600 na hafi 700. Niba ari ibirometero 670 niba nibuka neza uko nabyigaga muri geography. Ni ukuvuga ngo gukomeza M23 gukomeza kumanuka hariya hose ni ukuvuga ngo Uburundi bwaba burizore bwaba busigaranye Tanzania gusa. Dorotro kote hakurya hari Mpurungu muri Zambia ku cyambu cya Mpurungu naho ni kure, ariko ikigaragara cyo nuko ukurikije nk'uko Maître Gasominari yabivugaga ubuhahirane imibereho y'abaturage batuye Bujumbura uko bahahirana n'abaturage ba Uvira, nge ntekereza yuko uriya mujyi uvuze ikintu kinini ku Burundi, kandi koko nk'uko babivuze niba hari igice cy'ingabo z'u Burundi kimwe cyahunze zigatahuka, ikindi koko nk'uko Maître Gasominari yabivuze abantu bose batsindiwe Goma bagatsindwa Bukavu, bose bagiye kwirunda hariya na guverineri wa province ya Sud Kivu nawe niho yarare. Byose ni ukuvuga ngo na Wazalendo uribuka ko uriya mujyi ngo kugira ngo bawurinde bari basabye ko General de Brigade Gasita yirukanwa. Uribuka ikibuga cyari gisigaye kinini gikoreshwa mu kuzana ibikoresho, mu kuhagurukiraho izo ndege zijya kurasa, mu kugenzura za drone bohereza, ni Bujumbura. Kandi umuntu ukontorora Uvira, umuntu ugenzura Uvira n'iriya misozi yaho plateau iri hejuru ya Uvira, biroroshye yuko ashobora kugenzura n'ikibuga cya Bujumbura atigeze yinjira mu Burundi akoresheje intwaro. Icyo ni kimwe, ariko ntabwo aricyo cyatumye bizana urusaku. Ni ukuvuga ngo impamvu nari mbivuze ni uko abasirikare b'u Burundi binjiraga muri Kongo ku buryo bworoshye bakoresheje umuhanda. Inzira nta handi banyuraga kuri uriya mupaka bagatumba ku ruhande rw'u Burundi cyangwa Kavimvira ku ruhande rwa Kongo, bakinjira mu mujyi wa Uvira aho bakomerezaga kujya gukora ibikorwa byabo bya gisirikare byabajyanye bitagoranye, nk'ukuntu ushobora kuba uvuye iwawe winjira iwawe nanone. None ubu ngubu aho hantu hafashwe ni ukuvuga ngo ubu ngubu niba bazashaka kubohereza muri Kongo bazajya bakoresha uburyo buhenze kandi bazajya bagwa kure y'aho bagombye kuba bari. Ikindi ni uko ngira ngo abadukurikiye bamenye igihe umujyi wa Goma ufatwa, muribuka induru nanone byateje n'urusaku rwinshi. Yego. Ariko icyatumye bateje urusaku ni iki? Ntabwo ari ukubera ko umujyi wa Goma wari wafashwe, ahubwo ni uko imigambi bari bafite gukorera mu mujyi wa Goma yo gutera u Rwanda yaburijwemo. Ariko si za Kivu zombi uko ubwo ni Goma, ni Bukavu, ni Uvira rero yo ukaba ari umujyi navuga uri strategique kuko ni umujyi uhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi, wegeranye n'umupaka wa Gatumba,
ku ruhande rw'u Burundi ndetse n'umupaka sinzi uko byitwa niba ari Kavimvira niba ari iki ariko nzi ko ku ruhande rwa Gatumba hari ibyo no kuvuga ngo ni umujyi uri ku birometero bitarenga hagati ya 20 na 30 uvuye Bujumbura no kuvuga ngo ikindi munawureba neza nk'abantu banyuze kuri aeroport ya Bujumbura ubona iriya misozi aho bita ngo ni biraba bavuga ngo le plateau iriya misozi ihanamiye uriya mujyi niyo indege irimo kumanuka igiye kuri aeroport ya Bujumbura indege nyinshi zikunda guca hariya iyo indege rwose ifungura amapine iri hejuru y'iriya misozi iyo ufunguye ka kadirishya kiriya kibuga na kinyuzeho inshuro nyinshi ni umujyi rero uri strategique kuri Bujumbura ndetse u Burundi ndetse no kuri Kongo kubera yuko u Burundi buri mu ntambara ku ruhande rwa Kongo hanyuma gufata uriya mujyi ubwabyo bikupa connection cyangwa ravitaillement hagati y'ingabo za Kongo n'ingabo z'u Burundi kubera yuko u Burundi ikindi nanone nuko uko bwitwaye muri iriya ntambara kuva Goma ifatwa ukamanuka ukagera muri za ukamanuka hose za Minova kugera za Bukavu ukagenda ni intambara ingabo z'u Burundi zagiye navuga igihugu cy'u Burundi cyagiye guhamagara ubundi u Burundi ni kimwe mu bihugu bimaze kubona bimaze kwimporta intambara no kugenda ngira ngo ejo bundi mwumvise umukuru w'igihugu avuga ingabo zirenga 20 z'u Burundi zari muri Kongo ubwo sinzi zisigaye yo ni umuntu hari donc muri entourage ya Tshisekedi hanyuma kwa Kayikwamba we ngo elle est la chef de la diplomatie agissante la diplomatie agissante donc baririmba victoire militaire diplomatique buri gihe hanyuma ingeniosité ya Tshisekedi rero yabaye iyo kujya kureba Washington noneho ngo bari bazi yuko imibanire y'u Rwanda na Amerika imaze imyaka myinshi imeze neza banatekereza yuko ibyo bita des aventures l'aventure y'u Rwanda Amerika iri inyuma noneho ngo bajya gukupa aho intwaro zituruka bajya gutukaho ubushobozi gukatira arasuruse aho ubushobozi buturuka ibyo nibyo bise ingéniosité de Tshisekedi donc ariko qui ne fonctionne pas jusque là maze n'iminsi nibaza ngira ngo wabonye Martin Fayulu nawe mu minsi ishize arimo kuvuga ko Président Kagame yaravuze ngo le Président Kagame a tendu un piège à Tshisekedi ngo kandi uwo mutego Tshisekedi yawuguyemo par contre ngira ngo ibintu byarasobanuwe twarabisobanuye igihe kinini n'umukuru w'igihugu yabivuzeho yabiri ya rencontre ya Tshisekedi na Président Kagame i Doha hamwe Emile wa Qatar murayibuka iyo foto bari hagati yego yaba ari na Washington leta ya Kongo Tshisekedi niwe wagiye gukomanga ejo bundi mwabonye ko Trump yanamutamaje yavuze ngo ils sont venus me supplier donc baje kunyinginga ngo ninze mfate amabuye ariko en échange de garantie sécuritaire donc ari kumbakize Kagame donc ni ikintu cyanabaje Kongo benshi ubwo rero abajanye Kongo benshi bavuga ngo ni humiliation n'agasuzuguro gakomeye no Trump ni umuntu imprevisible yabashyize hanze aravuga ati baje kunyinginga ngo ninze ntwara amabuye nawe aravuga ati ndiredi kujye kuyafata kuko intambara nayirangije hanyuma mu magambo make ikigaragara cyo nuko muri ibi ngibi umukuru w'igihugu yabivuze natangiye nabivuze ikintu ntago mbona mu ifatwa rya Uvira ntabwo ndimo kubona violation des accords de Washington kubera yuko kugeza ubu ngubu hari processus ebyiri processus muziko hari processus ya Doha ireba les Congolais ubwabo M23 na leta ya Kongo kuba hari iriya processus ya Doha nuko leta ya Kongo yemera ko hari ikibazo ifitanye n'abaturage bayo kandi igomba kurangiza donc M23 ntago bagomba kuvuga ngo ni repente ou pas kuko inorere stratégique ubu amasezerano irasinywe nshatse nabivuga